Apekrum papa san ehwe nia woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ ye dadwina ye ne sokoda na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mrika me yenkopiem ewo drobu Apekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson Kwaku yebo a osi awiemfo ba Abba, I need you some new. Odifo bakupa awade yi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson Kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye Apekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam ya to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu Apekrum papa san ehwe nia woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokoda na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me yenkopiem ewo drobu Apekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson Kwaku yeboa osi awiemfo ba This is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. He has in our family. A Koowaa Media na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wom. To me bon me kwabini si anoma wo sam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Media so, e wo KUMAWOOD TV. Ni anka no kura nche nipa. O man panyin yamfo so aka no kura kire no. Sa na minister yamfo so hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebɔne me hia no kura bo me na yanka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV dai wo je wo sei dan ya sama totawia wo nka bi ma na tunya nkomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo kana ma bi a wonim nyansa che panni bi a ma no position aya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi se enne ukokodu airport a e obroni kama ya tetene se wonyina ho no hunu nipa kokehye no a wonche no abra ye de nipa ko gina wa yetu omo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni kama atimi ditete me ye che no di se wo hwe ya broni kama bi so wo mfaso che panni bi a ponte ne Ghana na kuro yi se ya na mo se mo be ye ne dia awiye ne ye nyina ye be hunu awiye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso ewo social media no na abobo ano ene ebetu bi apeto so ama won so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV amansane yena yedimu This is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. He has in our family. A Koowaa Media na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. Adiache ya mamunyira kwaba Edmo ba KUMAWOOD TV Koowaa Media ene de bra mo fisa be ya ekosise no woche ebebo. Ene entina nsema eto ade ncheche e wo social media ne so no eno ene betu bi apeto so ama wo hu de eko ene de ebe nyina. Netina se ya mpempia na miso se kame ho ye fasida ema obuade no na fe no wo mu de musika aso yasne ema ye di Koowaa Media ebro as the PSA enkoma odifo na na yeboa o Apekrum papa say odi she bia na adwunu ka no enu no ma basa emobrowa enyanka krafo munyina mose no entwa say mututu mrika na moma Apekrum na moba odinedru ebeka mo amasebie son sebie nyaado ayarsa etimi aye modia sanso ene ka wo say the number ebeto screen so a efa na ne twetwe nkomo emo bia sefata no wode bedumo na amasebie son wodada sitinemu etimi aye from ede amaw anope wasayasne ena yedi Koowaa Media ebro yemfasda enfama champion traveling tour say so opese utukwan eko Canada USA UK yemfa Germany bebia opese ukobia no fa wakwantu semu nyina no fa bedano na wombe nkata sem bibia even visa omubeje ede amaw na fe no sika sem bia wo ho no
womo eno aka me de mo number e be tidwa ma na also afre na ne omo atwetwe nkomo wodi nkran a womo ewo ministries old passport office ho and I'll be who champions travel and tour formo na oni omo endi nkomo na bibia enkotote emfa emao emfa e wakwantu sem enkodan ye enchenchen no connection manfo bia na womo enju sika eni na fe honsam no emma me dija emfa ma so champions travel and tour na womo assisto anope but we live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Darkus initiative Sam Darkus TV so yeah live enti ebi ameka say ene da edi kan na wo hwe ya na wa subscribe to your channel no wa like your page no wa comment na wa share na afofo so enye bi a share mesela wa mo hwe ochichire benche mu nyina no ye beda mo ase sa no pay mo choose yen sanso na mo hwe ewo amanone mo de mu data share every single morning we say thank you for choosing us. Meaning, Eddie Diane, Edwine, I mean, motivation, Emma, Bishop Lumba, Akwaba, Nafi, no, Yefa, and Semno, and Shisheso, and some maybe about a dosso, Ankasa, because it's a day Chinas Yantias for Frana, and you come her, and I Ibutu, and so Yabani de na Ebana, and Yabai, I was say, in Sema, Abenino, able to be put also amount to Umude, Echo, any the Ebenina. And I pay the motivation of the Mao, I'll talk to you about food, a journey had you here, a Nipediano fertilizer, Oka will be in ano, so when you dear, I'm more than Wunya. Apomidini ntimi gina brane na watimi aye dwuma bia kra opese woye ofo bebre ho no ma ade akya ya no so o mide miyandidiye na mide miyandidiye kame akoye so obi bedidi kra no na abono me nsa no nsia no num o so mide mdidi once a day ene ade enkebe ya se ne nyina nim se e wo se da bia ne didi 3 times a day anopa breakfast ewia wo lunch enwumre wo supper ana odi na kakra na ja odi piece na aboa amani pediano etimi agina brane apomudi no etimi asipi esita edi ama ti mese wase eya enfodidi eniagro wodi anopa na no kuku kakra wodi atoyem na eja wia no bibi kakra wodi aboso enwumre kakra na bia no bon se we are very active they got to say we are very strong na apomudi no etimi akototen edi ama en catch on them did once a day them did twice a day they chale emo no see amini so ne say bia we fast and a one wouldn't say would you not to ho say what ye bibi apart from that today meso say e didi e me didi ho enyo den wa ye dwuma no pesika guo no didi na didi ye yibi to aduane di ma wo kra any enje and now didi sebi masaba home dem togo bibi kakra bi na bibia obi timi to aduane kra na mpa onto oji kenke bia bibi te se unhu na me daso a meso men kase for sika nyina fetwe wonum ana fa didi sit down with you, baby, but eat well. And over wow, I'm a debiano, all look strong and attractive. Na menka ho, son of Pebe and a sa, a day, amame. Make I will be say a live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, a live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus initiative, Sam Darkus TV, so yeah, live, and see a subscribe, na like your page, na comment, na share, na afufon so, Bishop Akwaba. Ya go dan Awurade ayade ode nenso ache ketre moda bojo muje di afusani akase nhira ne ayeye enka ne din ewo ne doma da biara da odom ye na ne bambo kese enso a eda ye so ye da na sesa akwan ne so da me kase ye da ye na ya nsori ya ye ni obi kobusa no obi nse ne hwe emfa ne nkokot ye di adanse ye se o ye supremo ye kanyina ne se da biara da se de ohoho aye no a onkoso no onye yesa onye ye nko aso onye ye busua nyinara me no kasa samire no ketu wo boase one mesi aduhine omagidi ademu omohwe awrade nhira wo na wonhira eno akoso agemfu aso obedi ako emame afi wi a na yekọ abruchi brakwaku awrade nyankopon wonhira no wa amanone awo na wonhira menu akodo baafo nso MC atopan su darai awrade nhira no afia Mavis ne ama owusu shaida wo fase akua obade nyankopon nhira mu nyina
ifura na yaba prophet Isaac Usube mpabe bi obi anyamisha no na wonhira yesofu chief one ne papa prophet opambo ewade nyakopon hira mo adum bishop read condos ma mechia no na machia mo fase kufitwo woni Mr. Yebo na maka jese mi kurum go so kwano na no me call so na time pa yeso no anso na de nsa akokanti mesere no a ongoye ne wo fa kwano na ne ma nkotote emfa maye na na nsem wo ho okay yesere wasi mia brisis na wa attacking na nsem wo ho ne entino yebebo awuram na ya dissect asem no na bibia kotote dia mai pepe abisa for yabane de na yaba first story making headlines on today's Koowaa Show and say IGP so ehia eye fulani fo a sebie son sebie nyaado abetodwa say won molest eye abaye bi ana maami bi sebie son o ma strip no so mo strip ni naked so mo ye ne den wotimu say de opportunity nti o mo ye ne saade sebie son sebie nyaado no me ni enti yenko yenhwe video na yema see with us videos bi enam social media so ani nada ne say fulani abaye bi ne nkrofo bi atoache ne so aya ne nyedoa na enam so mesense na ba be dejam nem so amane no eye posi panyini ani fulani fo panyifo ani owura adipsani akasa otetefo so akasa dia todwa kirem say obo ma no oba aso mobo waka ne prenye prefasa wono mo video ni mu no a omudi se nyambra nsam ne ani to sam wo no ye behwa amamra ani omudi emposo mu dwane kokoshe nyame ani kura ba kwache omo aba amamra ne modi enu ti fulani fo no omu enya abotere pa wacha no wasete Peter omu ntimi ntia se hwe makrofo bi emfa omu emra ehwe omu samsa na omu nya yakayaka de entete nkrofo emru nkrofo abre fulani fo omu su ye nipa omu ka Ghana ho enu nti wo bi bia da woni mode mra be hye ne so be ye sebinsam fo ne nsam obedi nsam boni bia no emra ni be dipa a enti we dia de sede ni achopa eno odi ma fulani fo ni nyina asa adwobre o emamu fa mra nhye mu nsam emamu kotutu mampemrika emamu ya die bia ensefata munya amaye edaye positive abam enti enya beka yensa no sa no de me George akufudan pare doctor a mebo adwuma sesam ni dada me ye frem wose ade yo me ka me yo ade ne kro mpo no ema ye kra mi hu ye kra mitu wana mo na ma betojo social media so eti metu wana mo de awamuti munya abotere mokoma koma ntum yam ema mu fa mra nhya musam enkotwe atuo ne sekai enkotwe janto nkrofo demo mo de mu fa mra ni nyina ma positive office o me de o mabamu a ye behwe etu anamo enam so ama fulani fo nka muko wa Ghana aselo panyina wada no eye Alhaji Idrisu Mohammed Begle ehso akasa ada IGP ase akirem se eye no de sa IGP aso asemnim eto mo hwe se IGP betu anamo and security expert Owura Adip Sani enso ada IGP ase se wotu sa anamo ni to wonfa sie enyoyo na wono mo ye sa de ne enchi won na emra ene omuni ni sane yese na efata videos bi enam social media so ani nada ne say fulani abaye bi ne nkrofo bi atoache ne so aya ne nyedoa na enam so mesense na ba be ye dejam nem so amane no eye posi panyini ani fulani fo panyifo ani Owura Adip Sani akasa otetefo so akasa de atodwa kirem say obo ma no oba aso mobo waka ne prenye prefasa wono mo video ni mu no a omudi se nyambra nsam ne ani to sam wo no ye behwa amamra ani omudi emposo mu dwane kokoshe nyame ani kura ba kwache omo aba amamra ne modi enu ti fulani fo no omu enya abotere pa wacha no wasete Peter omu ntimi ntia se hwe makrofo bi emfa omu emra ehwe omu samsa na omu nya yakayaka de entete nkrofo emru nkrofo abre fulani fo omu su ye nipa omu ka Ghana ho enu nti wo bi bia da woni mode mra be hye ne so be ye sebinsam fo ne nsam obedi nsam boni bia no emra ni be dipa a enti we dia de sede ni achopa eno odi ma fulani fo ni nyina asa adwobre o emamu fa mra nhye mu nsam emamu kotutu mampemrika emamu ya die bia ensefata munya amaye edaye positive abam enti enya beka yensa no sa no de me George akufudan pare doctor a mebo adwuma sesam ni dada me ye frem wose ade yo me ka me yo ade ne kro mpo no ema ye kra mi hu ye kra mitu wana mo na ma betojo social media so eti metu wana mo de awamuti munya abotere mokoma koma ntum yam ema mu fa mra nhya musam enkotwe atuo ne sekai enkotwe janto nkrofo demo mo de mu fa mra ni nyina ma positive office o me de o mabamu a ye behwe etu anamo enam so ama fulani fo nka muko wa Ghana aselo panyina wada no eye Alhaji Idrisu Mohammed Begle ehso akasa ada IGP ase akirem se eye no de sa IGP aso asemnim eto mo hwe se IGP betu anamo and security expert Owura Adip Sani enso ada IGP ase se wotu sa anamo ni to wonfa enti na de aba beto ho
no we are hoping say IGP ebe hu bibi fi say Fulani fi wo mo so e kai ho Bishop na Valentia IGP e won nkomo pa wa baba bedi e dia chechire yenuanum Fulani fo ewre sir etomire bi na okokuru hodo bi su se ya se hoho ba no benya asem sa ya na support ayede mo mo no ya na edene go yesusu se omfiri kurum ha nya na otie oye hoho ndi ade ya bia na yemfanye no ampanyini bu bebi se yede hoho na chichiri kuru ndi onipa bia wohunu hoho ye no eso opese wukuru no timi develop na ekokọ nanim anu ndi na ma America no nyina ya America ne because okwa e manfra na akoso ye ho ndi kuru nda bia ekoso nyini ekoso tumpo ma ne ma yefe ndi yeda anamompa IGP atu no yeda ne ho ase na ya sere se omeka na nokwa oma maburu ni ntinsi fom na omutimi hwehwe nkofo kudekodi bone a etise yebekombekom ne yekuro meme ya sabe ye ni tiri omode oma na ba bi ekọ no nye oma hoto no mo hwehwe na emum ensemfi bi se yebenum nubone na yebehyi obi a na ho ye akono ne yede force ebe ye ne ayepe no ebia na omu bia ebiso yebekombekom no no an hunuanom bi zozo omososo aba ha sabe tafrache omose ya foni bi pe mfa na ekom de won no mabo omutiri mpo se akure se de isi akono de befa kwan bi so sa na yahunu ne ewum yenya nche wo mu ninti no untimi nse kire mfa nkwhye adum ana adan na yebeka nyina ne se yenche won na yehunu se ye Ganafo yehunu se ye omkurumfo yehunu se ye asumasi na ne ye wo no yetima kan che sa ankofo no na oman na fa ne ntoma pa afira no na mewie bi mu so a na me bokoko na matu Fulani fuyi efo onse kan wo modan no omo ni se kwan no achia edimirika from panyino do ma no so abebeda IGP ase yeti kurum ahoho amabeto ayen na yeti kurum ni agye mo feso ye nimu ni asem mutimi dia na ntwie hunu nso ye beka no matwese kan timi twitwa nkofo up to ne me shede nya bi se IGP apie se ne ayekowure pu obi wa pie kase ye nuanom Fulani fo no asebeta frache twitwa se kan na montuo se na metu ye beti ane se bia esi wo agogo police panyin ne beba abonte no abekasa esi wo kumasi police panyin ba sa IGP be wudam se temamufo no ye hye won so ye de se kan tata wo ntimi IGP masore wo mo ye sa me kochi wo nyina menti bi ba de to ho ne de baba IGP dimirika ene na ba me ehunu se wo koma ho wo ye panyin na ye sa wo fiade ntotoye na eba ko eba sa nkura na fanu ni bi hunu se yo tan ne bi nso hu se wo do mo eba sa nkura na kwa mo nka wo ti ase na wa papa no so no wagya yawo e wo nkura no akoma mu ye be sra IGP se ye nyina ya IGP no enye Fulani fo IGP no ena enye sabi chebi fo IGP onya asante so IGP ni mo wo Ghana IGP ntino ka obi a won sole waka na ye huna na montuo pa wo se wo ti ase bi sole dan anu wagya bi no musa what ya sem na se dan wo de ye nhwe kuruma ayi na na crack die ya na anu na meken up to nemente sa IGP be gina wo se na ye aposifo na asole ye be chi no ya nya no ya ye ni se na crack die ati akoda police ni buru van die manche de hunu eno mo sole kakra bi sa ati akoda hwe niema ye si afiwe ma hede sisi ye serious a ki yesusu se IGP be pia bontia me hunu ni ye koso school fo yo mkoko wotafo kwan yesu ya omo pa headmaster ye ni ya chichiri ni chi IGP ko charge fans bi me nim se man na ni se ayeye se nye ya se be ye manager school ni diska bi aman so mpedi ma bi nye ya to ejeje mu aloke wa baba me ntwawano ma me nsem sa o se asem ni sia na ya na ye somuhu na yedi echi de ya na ye mfa ho ana onse bi ni bi ade ato na ofiri se betum de na kwa amanikasiem nti osole waka bo ba no hu wa ato no wodamre wa ato no se betafrache wonni chitafo a no hu se case wenye case na na mutu no ya na ewofom e de so bi de ka ba obi feze local hospital mo so care no we ne ya onya ba no otua bibi ba ko mienu ofiri ho koro no wozo hu se mwanya nchina ntuma aye se hwe no ma ne ho ntoro no tamo pe no oba in fact o friend ko timi because sika sem no nkoyi ma twen ma wo de nyambe ye bia monye because oni so wajo anu awie ye ni pesu na no na nka ye leader de aye mfa nkom because I heard that what to do biano do the personal we ni pursue e ko ho a ebinu be hu so no mo ani ni ye da bia wo check ni a wo bia se with afrat wo se we de ebeme we de me ko kan yi se ebe yi se we de we se ansa na waka na se to ye do to ye nyina ya no na am favor ye
menka sa IGP bias ne mum ne American chen ne se on trust issue bi bia said ya we no obeye na ayefe because so the one to bi mu a o mabunu na ni bere you are no free bi mu a o mo relax it is atome no you are no free mo ma relax ne se ma hunu me de no so mu aye na koto obi na do anu atoma mo mo ko hwehwe aba se beta fracha meti akira ma ni watem wo mitirimu a medome wo madwenem ko basa na da achi bi e ko fa ha obi so de abatama okọ wa homegiem timi guso mesre nsa dansa yem ka cha IGP se etu obi a won sole because na anu ya na fulani fu bi twitwa ye ma ntene nka na mum yeso ye wure pu bi dia ene ye wasole ni nyina ye bone nti ya wo hwe no nka enkum ba se kan ekum nti nka kum no kra na wo so ye won aduma eja wure pu no na mi shira IGP wakane nyina. I think I support you nti be se IGP BBC ya no etu ya just address etu ya na ehun se udo ye nyina na ye pepepe kame ko say o ke bidia no wa ke bidia na ye fili so bad if you cry peni ma no fi papa o fi tumi ya we ya ne wa se kire wa no ka na etu yi dia o so won kasa dia na me kose e wo mitirim. Wow, moving on the show, we're live on Facebook KUMAWOOD TV, GH live on YouTube KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV, so we're live. It has been my Champions Travel and Tour. So and there's the Maudi for and I bought Japan Chrome. Mabenka will say a kunkum na sebia son sebia nyado. I saw Ghana, you know. And yet I come up and say, every trust you say. Eme obi na obi twempra na akwa ya osimi twitwa ni sika osimi bonito osimi bonidia osimi ye ni se nsem se nwanyan ene ye da sorry ya ekunkum bi mesaba obi a ono so no sebie son sebie nyaado so de sika wo ne yire o so de ede na ye no ono so timkeja woku ne dofo ato atwene yenhwe video na yemra amia yare kana semi wo fa no ama gifty na ama gifty nye papa bia ni dina yenyen wo fa no ata owo 38 years na da mun ko fe bia ni wa ya warfa wote ekuro bia wo fa ho wasa we du krom owo wasa Mpopo district na according to another nhwehwemu kakra yeye no wo mantem ho oya wasa we du krom no sede prim bia wa besen another be 2 months ago ni oye ata na gifty wata wonya oye nkitaho de wata woku de lu na yi onye eyiraham na yi na eyiraham na yi na kweside yara wa basini kwei wonya kasakasa kakra nti onamdoma maame no ofifie okwakwada oye ne yanko bi nchen na anapano ode obefie na obaba fa ni nyama no du kogom ewo wasa redu wonankasa wane igwezi bia nti obefie no na bofama wo ho no ono won woku school obefie na papa no ho na mprempi ne papa no anapetututu na okwa habem na so obe ne na ochada papa no tinedem wa why the why ti nti maame no kwa akosisa onen kantan na nyama odeboko gomu no officer we be all be bu pay ara pe na papa is adar oya second odi twitwa maame ken o wie no ofoto abo no mu nti o wie no pe do gbe ya abo no wanye ye nti mo ben yan da na letwa oya ne dan biots no o twa tokro sif no da no o twitwa ni na no ofom pen nti brand ya wo say maame no do all kekemu no abra wo dru wande na papa na ifi wa we gwan Madam Abriam Yorokese, Mamia, Oya was summoned to police. We declare Oya Ate wanted there. Was Ate. Mamina Papaya Yarkanase, me warm by a bien. Adam Abri, Mami, Ejon Ho, I wait for me, Yawa, Papeso, was now, or the little Akanura, police for Ashayan body. Moti Biara, Biara, we gone up, Biara, what about you said? Sunday nipple into me a water dam sabi and your year nya kasa ono more kwande all day to me yada another second editor where year I require all day ne kunefi ya say wa bra oye obi ne de shin mama ya asama ofi oye atoyaman to ha so we pray amia yere kana semi wo fa no ama gifty na ama gifty nye papa bia ni dina yenyen wo fa no ata over 38 years. Na da mun ko fe bieni wa ya warfa wote ekrobia wo fa ho wasa we du krom owo wasa Mpopo district.
na according to another nhwehwɛmu kakra yɛyɛ no wɔ mantem hɔ ɔyɛ wasa we du krom no kyerɛ dɛ prim bia wa bɛsen another bɛyɛ 2 months ago ni ɔyɛ ata na gifty wata wonya ɔyɛ nkitaho dɛ wata wɔko dɛ bu na yi ɔnye eyiraham na yi na eyiraham na yi na koside yara wa bɛsen kwei wonya kasakasa kakra nti ɔnamdoma maame no ofifie ọkọkọda ọyẹ ne yanko bi nkyɛn na anapa no ɔdɛ ɔbɛfie na ɔbaba fa ne nyama no ɔdo kogom ɛwɔ wasa redu wɔn ankasa wɔn igodi bia nti ɔbɛfie no na bɔfam a wɔwɔ hɔ na ɔno wɔn wɔkɔ school ɔbɛfie na papa no ɔwɔ hɔ na mprempii ne papa no anapa tututu na ɔkɔ ahabem na so ɔbɛɛ ne na ɔkyerɛ papa no tinedem hɔ a why the why it into my menoko so nkenten na nyama a odibo kogom no also so we all be pay ara pe na papa use adar oya second odi twitwa mami ken o wie pe no ofoto abo no mu nti o wie na opa do gbe ya abo no wanyeye nti mo ba yan da na letwa oya ne dan biot no o twa tokro sif no oda no o twitwa ni na na ofom ken nti mbrante a wo se maame no de olokeke mu no abra wo duru hande na papa na ifi ho a we gwan madam abria me yoro kese maame ya oya wasamansu police we declare oya ate wanted there wo hwehwe ate maame na papa ya ya ka na asemi wo mba ebien adam abri maame eja won ho a we fimi ya wa papa so wo hwehwe na ode nitir akanwura police fo ahyen bode moti biara ata we gwan akwakoche biara wo ba hwehwe sande nyimpa ntumi nji ewu otedam sabe enye wo yer nya akasa ono mo kwande all day to me yada another second editwa wo yer iwo day na kunufi ya se wa bra oye obi ne de shin mama ya asama ofi oye awo sama abetodwa no ene se ware na you se twempra na you se dia na you baba da ya da bia minya akonya ya me bompa ye mama omokọ nkwase aware e makwase ya se o ware no a da ya awiye no se ya na ye obi awo ne baba agunasi nsuro sebe atete akure ya ko school kakra ne ade ama wo kwase ya mpanyini ason so se nyina wanyini nyina o mesomo agya ne si ofie abetena wo nkyɛn hwɛ dan ya yitwa bayi ya dan bi o shem obaye timate wase se kwase ya wa mobra wo dan metina mu me no betena saa memekora wo saa edan ya tise na kyese oni empapa bi da so ubekomunua na ode sebe ketetintini da dendi bi ede aseso e no ba da so obetima tekisa risk we nyina ade ama wo kwase ampanyini tise ya na ebre bi ba wo na setrem no wanya bibia nyina ye wanti news bi se mikuna tima toprot wa hyeche dampo mienu bi die nkodam wanti news bi se mikuna nya adwuma wo kumase afedi e kwa akoda blog dem na afedi news obetia se mikuna fa se kia twitwa me a se wo ya kontakura na wo hunu ade wi na nyame ya mamu a wo ti akwa na abaye bone ino kasadan ye twa papa ni mamba pa na already tini na pante o de dawa wetimenya oba wodi na wuse ya hunu ni abeka kire sa papa we nanso da ya katre ni amanso wo hia kwase ya wa asetene mu a ene ne mmobra wo mo so hunu se kwase ya na mo wo hunu kwase ya nti akwa woni vision akwa won plan wi akwa won tufu ya akwa won pa bibia nka brabon wi tu za akwa mo ana wo mabre we started so na twempra da korokora se ma me kura 2 million ebi nye ba woni se nsuo wo ton ebe ye edije na fa koton tu za akwa woni vision o plan nka na brabon wona me try advertisement bia bonten da kura nka sa bi shi atade mini bi de ba se 1 cd 50 pesos mi se be fata untima to aba ni am wo se akwa se da twu nyo tu za akwa we kwase ampanyini no wa ko di kwase ati sei no wa ende life kwa no wa ko no de gimi ya to nwuram na sabe efa anka wo yemi se oba no use ni life no wa wu se ni di awo de tenase it is ana mo wo kotu ye den anka wa kokodro nka de wa ye bi no atenase ne hu se meye me na ma ye ni sese no wa ye mi se timakuno ne hu se wa be ma wa wi ato wura oba na wa use no e se wona ne wo ma wa na ebe mo fra no wo dwene wanza na atese kan
so the odinse musa de akura no mene ne woba on ne wo fia obetete akura no etu de ompe bibi ma onkote akura say jimi we ya da niwe we na meka wi da no maka che o say e wo say aban ne ma me san ni pose ni akwa no ni akura priviase so kum nipa de o say nke you ku sem poso o si ku e ga ti jem na yako ye de nu trum kakra ni wo sum kakra ye wo sa 10 minutes bi na wuru ya wo setrema afi ye na wo se tuo ba so se sika ni bi so ye twetwa bi na wo priviase ni ayi video abeto abonten afi jimi fo wo pra ne se obekum ne yere no na wadwene afim yeso tobo ofodifo a ntete kwa mu nyansa ntitulu di atia no ofodifo na ntete kwa nsu nyansa exactly obetuo se sia na yere jeje no the next prize again da ku metwa ne sika bia dakoro no wona no dakoro no beba obeye eti sa ni para tu na ni hunu we ya afa de ga ni yebo le ke dakoro meja no afa ne kasa na sesa metwa se ga na adane meja no because ohunu se obi atwa me aye ye di na wu na waso so kwasia be so woni nyansa sei na watra ne che oba be ma ne nya asma wetima koda na damfo nche which is be ma ne ta akese ka woni so tuo ni ebesie tiro dwane ye no eno ni mistake ya na ma bi ye oda ya de chi ye na na dra ye sa de achi de biwura ne bo ato ne yam obi a bo ofu won sa na ne nchen o ye be ma o be tunjuru kwa se bi kwa koda ba bi eti ade ya wo bi be ka ho ti ade chi ye na wo kofi o be na wo dimi sa no for na for koda ne nchen ka ho ana afra busuafo bi ka ho se ko anko ye mi se ti meda ba bi sam yanko na de mo kwa ba to ne bunto ni amese sam ne ma na me ko ba bi na ba ko ko wo ne na de cha wa do wa be hye nsa ma me ade unko na wodo sabe ta fata unko na sabe wudi be wo krase anje ne bi enka wodo die wo no ma kwase abadi bi sabe wo nam sire mo nam fofom ba bi eguso kako no go so apostle obi kwase abokusie ebe wo fufu ade bi ko enye hunu no no ento life kwa da no ti bi ni dayan odi kwa yere do dayan akwa bi jimi wo kumase a ye ba bia ye hu no se wa ko mi krom go so sankole ye kire wa kura bi ase se do to kromo se to kromo se dayan wo kuro kuma bi mo ko ji wuru mba ko ho e na se wo hye wo no o fufuore it is all of our radio dia from bia ka se sin hu no otie it what is yes ye ko biera na se mbatem wo no wa no firi wo dini radio to fe diagro already na mama no bi ma sa kwa na wa ye bone na nkokyene so ne na hyehye wo e na akwa ewe na no konya ne kyi na se if no ka james wo ye fu me se me to mi tie pa na ko wo ye hwan na mi so ye papa panyi na wo kamigum na wo kamigum na wo eni pa da di bone ko hinta wo dida wo monitania ne na ko wo tie edu okuse ase so ko bie go so oko before timonya aggressive see so o nse some tefo so obi of course din omadi ya pop pay radio ani o ko meta na so no monitor yes news o mo pete obi awudifo o mo ani akromfo o mo pe news che obi a edu otoa no ka se bantuma akromfo tele akromfo bi akofa ni mo ye so ndo mani che ja program kwa so moi no fio aje no ma baba be di ayi wa pass na bo ma balance equation oh my god ma so sa sport penis tie no wow do mo nim sem trefo che obi a obetuma bo onye bo oji tu oni obi a wow voice ti mo se nipa we na ka se awudie ni nti we obetuma yi se do ba ni oba no aboa no ne se kan esie da no e trese sa no aboa no wato do radio nyina no wo de ahim no na me sesa ji pinya mo ne no so we bi na besa ji pipie se ba bi obi America no because when you this year be a film the ozo ko we no ni tia no so ka ye kwa ba dia ban petro abebo ne ho ban se kuro ne mo no na o teka bi na kotire ne de na betire ne de na kotire na court afre no apaja sa a be de bidifo na court adia tu so difo ne sa na kotu se ehwemu ebe hwemu se minim se ehwemu ya no mo so abodamo eni pa no waji atuma wi no mo ye de hwemu iba na kase waji atuma me na me ye ya de oh ene ana metikwa na se na ko freedom na busie na nya ne ba ne so mfaso biara ni onya yanse mikosie me de hye akwa wali entman topa na ma fie buro nyada se mi wura se me mfamle mo watuma ko ta dia ma fie se akunta mo akunta se me mfamle mo
da bia wo de ode be fia no osuja sa fuwe obe tena ho na wie mesra obe bia wo kwa wale boni se so wo sa wale ne be kuma pa obe bifa na wo wia ni a obenya na munya sama mo be bia so ya sa ya kwase a come just by the twa na yede da ono timi hwe oba no e ma na hoto na ka se oba no ya na de be hye ne se ma bo ne ho ka no o tutwa no yasem no pass ko kuti wonye a mi hwe ile kene de bo wonye we obehwe na oba ne kwampo na support no kwasia no oba na ebo no o support no oba na kodo tu banche ba o say ya wa de ko bodebo na ba ko su oba sa asu niema na odi we nyina brewe nyina ba akua so do na yesisa nsuosi ba ba ga no 7000 o mu ni ayi ni bi ya akwampa mi da ho no na ba da ho ayi ntuma na sen ano no oye me ka sa se miura o mu ne nya do papa pa di miura nsuosi o koko federal na ta se da bi ane mo nsuosi a don sam se a wode me o mu ne di do mu ti de ba so se na we ma dire ni o kuse franchise for us so wait me brother papa na we said boy and the check up na ni se ba ni be pa oh no no say no sit oh my god but ya bia ma sabta franchise we did ya una are mama yes na nya fair ne eti we ti we good na we bad tianaka we ko ti we bad not good na ti obi so ka e dey ya say on say akwai say me no abet na wotu am so kaya ya enti bo nche aha enti se mi nya obi kwa na wo sese bi wo se me boa nimpo a na me dia ko dia ya milinti no ase me nya de ya se mo nti o mama yo mo de be na ma se bi o bo obi ana ko obi ko do obi kra na akoye bi o so se na do se ani die kwa so pa se tumi ne de mi guso me pepa ane me ka wa boss nkwa me nyan Ghana me kre de baji no ni okum obi ne me nsan keke ni yenkunu me de metima ye ko san de metima ye but true san tugu kwa me ko banga se me san kwa em fa me me but true e was say okum obi kum obi kum na wo se me sitie na ya na ja omo ni pati mi suro some yama point me dey sam wo we dey mintimi nku omo wo suro aboa so wo nko na wo de ne nko afini sam ya de yesuro how much more wo nku nipa ni omo sa ya udi sam de ma me kran so oba na ma na da no na ni ti da ko kumu no ni refi I bi mo kwati mo de ono kwa dana ko be nso be obibi kwa no I say bia be ma say oja wo na me no ntre bi mo obi say yusu dana say for the last we yusu we are nti wa he obeboje ku I love you una aka che ademira ni refi uchicha no obichicha o abebi udari o she we fata opa we you dey kama etina uchicha no mi ura o kwa na me demawura nkwa no type we dey o ya na mi wu o uchicha no papa odo sa o ejimi ya sa de no ejimi maninko aso problem maninko suba fofo no na de na mo maninko ma homre me de na nka to se be jawo pesa ho be yefe na wadwuma be kosoro wo dane se bo be za be na ase obenyi obi amana ka de se wukunu no pa ya wa ye kama no ne kasa wotuma ka sa a punishment edaweni o yele ya wa ye ka sa because oja no ni se ko wu say edunya ti sa na eba eno ye wo mu aye kase eno wa hoto so kase awunya da so be ye bone ye kan sia ne en kase ne yesie nya ya aka so no be ma betna bra unya ske akofa bia be kan ye kase nya ya so no ba betna bra se beta frate sika ba ya ana osma ko unu sika ni ntia fede me jao ko ma wie school nya me class ko obi nkase nya ya na ebu sai usi so na uni kapre unya mere ma ho ade be ma kapre tum dia mo wa so unya mere foforo ma ho a ewade be sai yo ya mo akohia wo ba bi so ye beta na ne okoye no ewade be tuma yo ya mo akohia ba ma bi wo ye fa da ne okoye no eje tumre no anti sa ne ma wi asia ubedi ne wo ko na tia kodi awu ma akohia nsa wo ama papa na nka ewade de be na be sene twam because wo da fiase exactly yanti ye mi so na kuro ni munya de yanti ye mi so na kuro ni munya fe na meye no ne etena ya tamfo maku nyansa be ne wo doni ntu ka ba ba ka cho o so to nya ho ya
ɔdɔ pɛsɛ nkunya ɔdɔ nyɛ ne ɔno ankasa pɛ na ne dɔfo deɛ ɔdɔ ɔmfa asɛm yihyɛni mu ɔdɔ nyɛ basabasa ɔdɔ keka wɛ nyina ntu do obi a saa nneɛma wɛ kyerɛ sɛ ɔfom wɔn atim kaa sɛ mede akyɛw deɛ kɔ na me so mentena baabi no ɛno na kyerɛ sɛ bɛ ɔdɔ ma ne tum bɛ ne bɔne na mmom afom akɔku deɛ ne ɔdɔ no aka ne yɛ fake na wɔn no ɔmo nti gyimi so na nyɛ sɛ yɛde post wei hyɛ me sɛ nipa ho bɛkyerɛ ɔmo kura yi mu. Anyway, before I go for my break, couple of messages about I mean KB and from our nothing, me come first break. When I come back, of course, the rest of the stories, maybe a big go a day amamo. I have this message here that's from Ejokum Kwabna that says that I'm monitoring and watching the show live from Kwame Danso at Bono East region, and greetings to Madame Boudou Stella. All right, moving on. Our French brother says that bonjour Jolie Diane, bonjour bonjour, merci, thank you for message about. We're so grateful that you're watching us. Mantia Danibo watching us from Obuasi, Mantia in his clothing, thank you. Nokari Evans says that good morning to you all of our World Talk this morning, watching live from Tachimai Bono East Abrefi Estate. Wow. Nokwa even says that share. Thank you for this. Good morning, my sweet Diane and Bishop. Good morning to you. If I came back to say that, kindly share this video to find some family to be blessed. Ruth also says that what is painful, also what's a painful death. The killing is too much in this country. Abba, well, he should also be killed straight away. Well, me know ya again. Sweet Diane, I love you, and Bishop more. We love you. Right back. Mamenko na menko jenkrato. Meba Koowaa continues. Abba, I need you some new. Odifo bakupa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konson ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Abba, I need you some new. Odifo bakupa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konson ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Abba, I need you some new. Odifo bakupa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konson ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie
yie ama ahoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu jape krom papa san ehwe ne awoni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahoto ma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu jape krom frɛ odifo ewo 0243356583 odifo Samson Kwaku Yeboa osi awie mfo ba This is the nation's uncle of Bishop Lumba. Yasini nyina wo fanie. Eye Koowaa dwumadie na wo hwa no KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wom. Timi bon me kwabini sia no mo se mo wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. Ewo Koowaa dwumadie so, ewo KUMAWOOD TV. Ni nka no kura nche nipa. Omba mpanyin yamfonso aka no kura kire no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebɔ ne amehia no kura bo me ne yanka no kura wo man mu ewo KUMAWOOD TV dai wo je won say dan ya sama totawia wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo kana ma bi a wonim nyansa kye panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a e broni kama ya tetene se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye de nipa akogina wa yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni kama atimi ditete me yeche no di se wo hwe ya broni kama bi so won faso che panyi bi a ponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye awosia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de insama ekoso e wo social media no ne abobo ano ene betu bi apeto and yakwaje kato aba we live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Darko's initiative Sam Darko's TV so you're live or subscribe to our channel, like the page, comment and share na afofo so enyebi and share. You moving on I'm faster that Emma Champions traveling tour so episode 2 eko Canada, UK, oko Germany, oko Turkey, Dubai, baby episode oko biano Mr. Wada for traveling issues in our Koowaa Champions traveling tour now omo enyema almost omo do too far and kata 7 minutes visa ni ading no omo jama and sana one more annual can seek a sem or more 5 years working experience and as a payment met say also what me akọ ye adwuma na bibia akototin e the amount from 0531801713 0531801713 and I say 0248288686 now when a champion traveling towards the education komo ukopiem one cry one more ewo ministries old passport office hub and I'll be home champions travel and tour young faster that Emma Odifo Nana Yeboa or Jape Papa say this year be an agent mokano oni normal basa e mobro wanya ke kranfo mo nyina mo senenom enti papa say mo tutu meka na moma ukopiem mo Jape kroma o say yenuanom a na yabusuafo a wonmo adwin mo komo no or the nedro ebe kamo amayaresa etimi aye modia the number that screen so far na ne twetwen komo edidiem tade shem bibia mu o say obedomo fe moving on the show make I say his excellence Nana Dankwa Akufo-Addo wakasa na ena wakasa fa hom koma yetia ene nyuma obere na fwen ena fwen na ya fwen e kane ya baby ametie enyume bia yedum kanea baby ametie me say enyume bia wo fa na chepati estate ho sato nsu ahensa estate wo se ni nyina abomu dia menka ne sa enam high school area ho ene obehwe no na baby kakra wo kanea obehwe na baby kakra ni kanea obehwe no na eha wo kanea obehwe kase enyume biara enyume bia be na wotwe mienu ntamunye ene ifiri be 738 na hwe and you better when you get to let us second anaba. Hey, sir, the Mimsa to area, any baby, I will be ano, any bisa and a coso, a monk of fast taxi a cassa. Now, what will say? Sabi a son sabi a yard, and you do so, and the unity, and I said, a coso, another babo until you can say, and you do so. I say you do so, the doom sonny day,
ujemu ekukuru da sen na pampan na de nyina de soa NDC4 sebi yam papa Mahama ene na busuafo ena dum so no ye omode no no ne de na pensu de baby MPP abusuane ade de baby na so de bi edum kane yankwani nkutie ne yemre. I want to reassure all of you that my government will continue to work towards keeping the lights on in spite of the global dynamics of energy pricing, because the alternative is not an option. We are not going back to doom so. We'll leave that to President Mahama. I'm convinced and confident that our nation is on the right path. Despite our challenges and with God on our side, I have the firm belief that we shall succeed in this enterprise. May God bless us all in our homeland, Ghana. I want to reassure all of you that my government will continue to work towards keeping the lights on in spite of the global dynamics of energy pricing, because the alternative is not an option. We are not going back to doom so. We'll leave that to President Mahama. I'm convinced and confident that our nation is on the right path. Despite our challenges and with God on our side, I have the firm belief that we shall succeed in this enterprise. May God bless us all in our home. I want to reassure all of you that my government will continue to work towards keeping the lights on in spite of the global dynamics of As His Excellency Nana Akufo-Addo, the President of the Republic of Ghana, and Yetene Nkase Omu Ejaye Dum Sono Hunyoma nyina de ma His Excellency former President Mahama Nelson Dum so isi echiemu ani. Enti papa, William so nka be kwa bebiem dan ka be me de. I'm not supporting NDC and I'm not supporting you, but I'm not comfortable with this thing at all. Bishop, hey, now what you be me nim say bia we are dey enye obi dia. Baba, baby auntie, 2 seconds bia me so he. Ewia kra he, ewia de na me nifie bebre nti no, mentan hu. But papa, enyumre. Obi bi si abonten kwa na yem hyeso. Enya asem kitwa o. We dey makakakra, mami nyama. Medanase. Ache na adwene. Etima kwohwehwe ohawa obi abreso na ewo ho na ene unekurawo ese ye ne abetimi na odi twa eno na etwa mo Tanempoa yedanase enim se onfanto achi bia ofira banwa mu ane ono so beba no enso benya free education na aduane nya akono great ene omamefo omko pension marketua aban de nsa atoso na omonso so de arefe no na wo MPP ni a wotifie na ode oso ye nipa che wo bia na wadwene ho ene na onya akwan na omekire yese ade na ekoso no se betafrate yesei na aba ntine be yesei no wantimi ne ya na ye kompiri no omekire ase no obi dia wa ye atwamu no na ode be ye mfaton na se leader sebe obase komde no a osu maame nya ntaba no kura de komde ne mani wi ndi no we wo ka we kire ya uko yidi ko kasa sisi ani otifie ne se eyem se wo de unye nipa eyem se wo de na do dan kwa na ba ne de eyem se wo chiri wo mo eyem se wo de aba no wanko tubi ono nko otifie ne eyem se asante ne de se bi wo mo nko ano mo de a dimense chiri nipa ne nkasa ne a wo kan enye fe wo ba ko school ni apam ne school fees was maame yi ban kura wajai school do your bata na akasi ya sebeta faracho wadwene ye wo sei ti maame ne bana jai school nti wodi ni nyaya na anan mu aye ne sei school fees ni apam no no obase yesi me enye bia ma me school wo si antie tebu abai kura jai school nti obata ya wo kasa sei no sebede na abese o kire nti wo MPP ni atifie wonim nyansa no enna wo so de wadwene ba na abeka chenze eja yenya ne to abama ade bi ne yente ase nti kobuso mo na mo nkire wo se ebi a condition bi se tina amasa e ba ne ebunto ye na ade obi de ebe ye mfatu de mfata onka
ofelumba nkoka no afre no akanse muhunu poto no agigya dem ofie ase amane ne nko na mafam ase edum light na ono ne dem de ne ye beso ama no ega ne de no ase sebe ye koforo ka na etua fe na ono ye ka cheze na na doba no nti atene so na me ne ye gima bode na cheze bi kura mi die yi metumetua 1000 times na so dia wo kwa na yes nti na ya ne ye ko bi kura na mu nti ne ye ko so be pia ba ma na ye tese ase na na do na mikiri no aman ni monyamfo se ya wodi president se be busuani no amekra me na so nkyere se be busuani no wo ya ne nyame ye nka nkyere no asema pepe panyini ananimu onyam ya wako school aduru akira no se yetisika so kom de ye no a oso obeye oman na mana ya create I very fantastic etiyam pam obi no a ya pam ni bakro de ama no a obeka ache ye mei se beta facha nyo oman impo ni achi ni pa o makakasa wo tie wi a papa nkie cancer mfo kyere na na ge tunifo abotena waka ya te yedanase pa ya da medanase pa bia medru no ara medem ti medanase ya minjira pa uri so wa baba misa wo we ya yinu no da ya misi medanase mese ho yendum na na no anu edin sembe ba misi medanase na na se ka ya minjira pa ka na no edin na no adwuma mi ye Jesus say your time say your to say your time is wo ye program what radio so pa we ya to you what me to just say member ni put me to diesel sa and say basa na say omo dia me fi ku etua ka na yo omo tua ka na omo dia motiwa mo hiti na bum na wo modum no enti adwuma mo be tua ka na omo dia me fi na etua wo na ekomo de nkura what so komo de wo mo and yes we munyamfo what is this o ka said nenso ade we de etosi ndina na hwe de na ama na ibasa na akotie mu ba ya dum so de mi gyae ma o man panyini dada mo se ade ne su dum ti wo de ne ye frɛ ne se enye dum so de ne ye prepre ni dum so ye prepre mu di agoro mo to ano ma na prepre ela his excellency former president here dum so na we ka pre Bishop pepe no kwabufu na show bob me say enra ma hu say ya freje say no as a woman up to this morning ka me freje kwa medum no because me pay how ukoka pe medum freje no papa wo da dem ma omo be sonso ni je no si ye no omo so dum no bi omo so aha that time na bob ne sese ni ade what is all that minsi obia kwanse men no MPP ne naban minsi obia kwanse men no NDC na yeye mu bi ni yeso ye de ba wi ase ne se MPP betena so a woni ye nya asem woni ye wole se ye be hwa ma ye ne sese wo ye ne ye nya no ye be kan anim wo ho ye mu bi ni NDC betena so a woni ye nya asem se ye tuma mo se ya nto amano yeso ye wo man ni mu se ye be hwe so mo be ye ne ye eduka Bible na wase no kwasem ni obi fa hofo adwuma ye leadership na afa adwuma pa ye so hofo se nya no wasem boni dinka wa mo na ka hofo wasem no ye mo ye sem twefo ye di wo Bible ye de ye no si e be kunu se bi so fu edie se de wona ma yi ye de ma be woni mu ne aka na ni aba no so no watwe ne ho president we die se wo si ya ne ma no anhwe adum so no be pasa ma pen so ne aba na ma ne no watwe ne ho ne aba ma ne na be ka asam ye bunto ye ma na do na minim no nyo na mehunu no a wo ka o mo ase de na do mogya si o mo so pan yo a o mo me enhwe ade ne no kore nka no mo head the politics I head the batter de no mehunu ba bia ofiri ba mehunu ba bia wugina me firi na ba mi firi ba dia ko na metna abo so ma ba kuma se ehi bia me firi ameba da bia ba ko no to so ne ne wa firi so se do na to de ne bi di mame no ma ba se no kurenti na me consider ye ni consideration talk wa enti ade ne baba mu nyina ma me anka adina buma obokoso ato aba ma MPP wunya bibi pa bi mfiri ne nkyɛn da obokoso ato ma NDC wunya bibi pa bi mfiri ne nkyɛn da na ano na ado dan kwa kufu ado ne teso memesi mi kokro muti me mfele ne ka me de ato aba ma MPP frisi ya wo mbesi na me nkyɛji party da this a year be me nto aba na nso mi ko mi kurum ko ya ne amekwan yaye
ɛno ma ayɔ member pa wo ba bɛka nkasa metoma ndi ɛno ma mo gimi anti politics ase no ba ma sa obu ofu sɛ wuhu abana ne ma dem sɛ ne de sɛ de o NDC o mo gimi ne de gina otu ababa panyini no otuma so me wo kwaye otuma so me wo school ye otuma so ma light medina so otuma so hospital o ma change ne yaba otuma so sabata frache o ma system no nyamre o ma ti petrol so one to ma so be to ka ne sa dia ene na ka de ote so no ma fa ne sa ene wo ko so nti na mo so onye good ka ne edum nti na mo so onye good e kwa ya nya mfa so nti na mo so onye good school pa ya nya nko nti na mo so onye good na sabo obi so ba na the same thing ye hunu ne yese kire no aka kire na afa de mo se no de ye tan atuta dia ye mo da wuro ni nachi na tunya nkoma go dia mo se wo de ye no mo nyina ye ntafo achi ne ye dini nyata eni ata epie wo abusuama eni ekonya nyankoma go ni tabia ada na ya mo ye sa amama kuro ni timi mfa ne ntuma pa fura ye nua no ndisi timi se che no kura nka abase ye disi ani ni bebra nya na ban na wo so nti wo ka me hu se wonye ba na ba no we same thing ya kasa biom MPP ni a the same thing etu na ba ye sa no pede the party na o ne latado se be edum spirit no wajaye ye so ya mo ya sa o de mo mra mo na se papa si ndi mo na mo ana bia no kwa mo nim si wonya da ho na mo am okay ni enya no be se chiri na ka che oh that's all say ka womo kwa na womo kind of like womo accept what we're saying and I say because of the fact that they have such special love for MPP and NDCT you come mo asema na kwa bibi wo ho no womo kwa na so fa mo womo mu mo asai pa womo mu mo asai pa womo kwa na ni akoka yes womo mu mo asai pa wo ni masema unza o pa ba na se me dis wo se bia womo mamu bia womo manchiri ma ye ja wo na chire bia wo ubia womo fodu atente ni di woni bia sema no ti ma wo se wo tie kura so frege sei ma wo se wo tikuro mu to so frege sei abana wo so to abama no na ye ka nyem fama wo se wo de otuma ni ntimeta no mate ti na mse me damase no yeah we dey say that na was baba is trouble and I feel no areas na be bia mo yes ade no in fact you should watch it obehwe no maybe at Atinga Junction ho do area bishop obehwe no na me fa say Kumasi FM area ho ekokas omo kanea obehwe no na zero area ha omo no obehwe so no let's say I different life let me can no yes we had different lives na baby amete me next door me fa say me next house or kanea na me mini kanea obeko wanim kakra no eham ni bi eham obi na me tita match na wuro de me am light asana be wo na fie yam me bi ade so na say no light bebre say o mo na adum no wotwe wa won tiase me say no me da ya ma fa mo ada fi mu ya ne say fa ni sisu nti no na say mu na mti sa fe na kofra so kane what is all this mu de mo fa respect ko area amon kan he so you be no ma da say na ka wada ho so already munya so mo bobio ni e ka ma sa ye ka sa bro but very bad very bad high school area ho fa no area bit say Mother Smith area ho to purchases and say for so and for atonso achi ho refer say shoe factory na chi ho ben nyina say purchases to say inside state to say high school area what is this Bent Linter school mo there's a whole lot oh by maybe the refer say a Franco Junction what is all this and you may be a team keja light off and you may be a team keja and you know could do fi na say wo bibi na wan na so be jare we jare ntem mo be di dia wo be charge you for and say why you giving us stress anyway no ma you mo say soup ketu abia wo fufu no wo de blender ya de ni gugu mani nhwie mputo ade so won ya de den yo no de so that life ni ewura wo de so atade no me talk everybody dey see me kesi pa ne say because na me so ma me nya mash cake na me kondo na me de me kenke go blender yi mo ala me say me to fue afire mi jansa mi na anegu fere pa sa mo say ye to mi share am se chere na me de me say oh ere ni ya mo dey mo ya side na mo no ati na ye ni abre enye very bad
Awasaya ka say enyi du very bad now for the point because me box me esinem kese ndi edum na na edum no joro ka won tiase ye kra boy ma na ese ebedum ne ha no omo wo de nuru omo hoda minim ni omo de wo omo ka na de yenum no na de wadem na wo frisa odem e ma wani je na wo yonko ye ni person wo sugu ni nimu no wo we fini awade kan on wose ni awopesa afoforo nyama no ya afoforo ma afoforo so wo tena kam na nya petrol free no ani je dia entutum mfa ma afoforo so nkobo kan nkoto Uti asem na se ni e ma nya wan ti ase a so man ne buwe ska ma busumi so ye de atua wo kade a ene nkopaja nkofo ntutu ne memmo mo de ma wure atua mko mu nsuma so ye de ma 2 months 3 months ye atua you got to wure de atoto petrol atoto ya wa short nya ne pe wonye obaye ni mkwaso wo ma ofale je basa po ma ni mo no we hia wo sha ne he uti asem na se wo sha ne he basa patu nya wa ana wo hia no se ya na metai tue no ho ne o kabum sana na se tue na mso nya sa na ya da tie se ka bari ya de wose na nse de me hemu ya mote ye me ho kakra ya me ho it really patu ya ne wo dissecting it was the and a more serious note was akusa me say me ma no ham yeah and I dey say ne tie ne sa na meka wa ka say me nya kura meka. But when it comes to or sweet, a very superb, on can say, Busuma, say, say, the cook crowd, and I mean, put another tata, and my dear, my Koran woman anymore. Yeah, Busuma, we can't hide. Charles, I'm coming on now to me high, and that's because me chat to my boss. Then chat to my boss, be a man chatting, and chat to me from your way. And me person wow for me to mother but around and I watch all yes it's so delight to hear such things but we are working and on come home but yeah bosses not so fault yeah need to must the beer motor diesel but could be a meeting so come say for me what thought is anti we are munukara no mobo the beer just say why this is also 24 hours into you talk 5 million this is 1,000 2,000 now they sum I dey better na ko person ko tofofo then obere try work extra how many power chin okroma esa mama nka ma dwen chem na de mo ye ne ye electricity post den de mo ye no enye wati edum sa mo yehu ye nchen taade wo ye nyemi ane ne hu se bia na me ye fa we chef ye be na me dok na me hwie fi blend mpa ma hu na me tiwana me de me nsa epoto me nyina ma hu se ya bishop ma hu na krono nya na me ko kran ka me jabie no me nya bi me nyina because o se me di na mi tu ase so I dey no all right moving on mama ka wo say champion traveling so kura wo ti wo kra na hram ka hram ye nka hram so de nka e ba wan se wa bi ise dia bekan ye ko wonso ne tibi dan o kasa na transfer ba wa come do ana na wa shada hamsa dimbe de come de dimba yam de ka kudiba many more din too much bibi are fine ya fast da ma odi for na na egba o jape kro baba so di she bia na adwemo ka no no ma basa mo bro enya ke kran for mu nyina mo sene no enti muntu America na moba obeye madom entade shame edidin bibia mu waye krado se obe support ma fe yebusia for ma adwene mu ka omo so no waye krado so de na dru ebe ka mo ma yaresa etini aye modia enti monko jape ko wutimi nkwa afere number na da screen so no na won na etwe nkomo na bibia enye kama Fama Sanso and that's the champion traveling tour. We so to take Dubai man ni baby fa hu hawo nyina fa kwadan champions traveling tour from 0531 713 0531 713 and I say 0248 288 686 and the champions and we don't cry or ministries old passport officer hall and that will be home live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV some dark host initiative some dark host TV and so they're live hall
straight away your last story mewa anopay and anopay dia beto dwane say your papa akrobot ya di nyina one of Ghana's finest KUMAWOOD I omo di twi eyesine no wotimu say odimu tintiman a obono ho modern a obi mbe say Mr. Who Knows Tomorrow but about one thing or the same bia beto you say share why they catch us say acting no sikanim Yentia Emma Crobot to Eka say ne say enche bia na jeko efie ebeto abonten otimu say mansion papa bia ahom kawo timu say yes esi wudi a eyesi bi with papa yedi esie bi e dia ye japade dia ye nkwanhyesam e dia ma ye no ma eya na ye twenum spiredi odi sika baka kwasa nyina o say e dia twenenum ana so nyina be ma oba emene dio di ma be ko Dubai China ko have fun afie no ebe wi ase no kokra boma na ne mre wa bomo no na wakoda ne stressful papa ya mfane de anyesa o de japade ama na ye fe na we na man for can say oh jai siniska be na womo de kom ha yete abro mu foi sabi sika be na wo sinimo ene ade mo refi say sinitwa no enipa no anase stars no ebi mu edidi bi achi eje ko betima de 50,000 na obi betima de 5,000 we say 3,000 we got 1,000 over 1,000 maba be ni na sa irefi we ana papa aba say munja dede na moye na mo kan say sinitwa no sika ni mo ni adade no na sinitwa no sika wompa yenko ti acrobat Who Knows Tomorrow na yema oni po do kasa ke onim de oka o me ye popular onye famous me si karam de si dam yinu a me sa dwen foforo me ma nyina me pede me si dam obi a me ma obi nyi me betira ni na si sika ko ya si na me do na me wuni me do na me e do ba kasa onim de oka so no kasa na amoa no radio you me obi so si dia obi so ayi abra hu na ni na se propra ni na se propra nti sinisika timi si dan bra se me na wo kanya me na me dim ho example me show the way ko le win school wa si go ko na ko le win school wa si go ko da ko fe e bi ma Ghana this da e jo be no ye me say me toka me ka so so me toka e jaku be bi obi am de ko kire no Alija yes ala ofa yeah de ti am de ko kire no me de kire no ma da na si uda se ba me ko be bi obi opa ofu ya na busa the problem no cheja ko na ma ultimate see yes I'm telling the fact nti to ko bia na de ko cheja yeah me second venture me ko chere o fa no be o baka oni pa o kasa ke oni me de oka o me ye popular onye famous me si karam de si dam yinu a me sa dwen foforo me ma nyina me pede me si dam obi a me ma obi nyi me betira ni na si sika ko ya si na me do na me wuni me do na me e do ba kasa oni bi oka so no kasa na amoa no radio you me obi so si dia obi so ayi abra hu na ni na se propra nti sinisika timi si dan bra se me na wo kanya me na me dim ho example me show the way ko le win school wa si go ko na ko le win school wa si go ko da ko fe e bi ma Ghana this da e jo be no ye me say me toka me ka so so me toka e jaku be bi obi am de ko kire no Alija yes ala ofa yeah de ti am de ko kire no me de kire no ma da na si uda se ba me ko be bi obi opa ofu ya na busa the problem no cheja ko na ma ultimate see yes I'm telling the fact nti to ko bia na de ko cheja yeah me second venture me ko kire o fa no be o baka oni pa o kasa ke onim de oka enti acrobat so na yete ne nka no wo ye adwuma bi na se wo de no wan hwe sika so yi na amoawa na wotwo no bi de boa na o se we de onye sika wo yin fa ne ade ebi nie ebre na sinisika na omunya kakra bi kura wotimi bi sie bi radio adwuma obi a radio adwuma e de si mansion e de atokat na obi so de onamfom se ni na se popra nanso obeka se radio sika be ne wo mo akachira ne kwai ne ade wo hu de so hwe na wa pe iken babai daya ya mi show sa omo kanyina no utie bia na ade bi aye futu ya ya wo kana ne fa bi etisa ne fa bi entisa
adwuma bi a woni pɛ yɛ ndɛmo a wɔyi kɔs oposu kɔsoro no na osika kɔsoro ana na mabi de bɔbra bi mfa mɔbra ɛte sɛ obi yɛ nurse ni patro nurse ni diploma akora wa anya nwie na ɔwɔ adwuma mu na wabɛto doctor o expect sɛ wan ne besi fie this okoka sɛ hospital adwuma na wayɛ de asi fie yes ba hospital ni mu yɛ doctor na hospital ni mu yɛ nurse ndomo akatua ense sa ndi sɛ okomo mu mfie na hu sɛ doctor asi fie na nurse nsi fie a enkyerɛ sɛ wɔyɛ kohwini emu makatua wɔde no mfani nuru ne wɔso osi fie saa nurse ni besi fie a kyerɛ adwuma ni mu wanya bɛ 30-40 years wom anaasɛ turu adwuma no akɔhwɛ obi patient bi a sika woni fie aka sɛ wabotre ne ade nti no mabɛfo adamfo matɔpro de akyɛw ɛyɛ adwuma na de ama ne de nanso na nya akatua no a omu bebide bra o mabɔ no asekyerɛ no ebi akatua yɛ te sɛ agya ko osi fie nya mama papa etimi di week no wɔgye 6,000 day 2 times e wo week mu enne kura system ni is kaketwa no the week gi mienu because what set we so acha mom bi a 3 days wadi we 6,000 e say 120 million no wadi na a week it is a new power we si fie a ye na ye gimi we ko gimi we ni kwaze ye buze so de si fie o fancy fie badaya no obi te say ye no mi na akọ no akọpe bi atwa ye ma hwe tu kesi ni fo o be da si fie na making edu ko hia say ni pa no na ko hia agya kwa ye de toto mu a enya yi edini omo mu sini mu omo si fie na na ya brabo na eni omo ni so onu tama ye tua naka edu onya mi si fie no ene ye obi won so na agya ko level wa si fie a omo ne ye kasa ya akofibra exactly te say ne ko kuma enu ni fie te say ne lewi ni fie it is not necessary to fight a papa ko batu ni fie dia obetima ka tenza ko hibra because omo de bedroom pempensuo bi a akwa do say no 25 million obedu sala ko no 30 million a week obetu asinia bi oka 3 days no aje it is any part 3 days ko 30 million na aduma ta ase de na aduma ta so a ebe no we nsifia sabe we ko hwini senya ni yiri bi na de yale bi beto ne so na na jiska ne ko nya ne babi a na nye school fees akasie bi a wo ko hwini o te zam na se but yet to it is sunsun mun sifi a o ka so ko hwini enye yi go sunsun be case ni nyina ni buo ko e be si tazi is wo ko ba 1 month ni emfire ne bi na no go 10 million 1 month dan ya bi de ka no de agoti fie duunu na nim osini nim bebre ba sani otua de bi ranka omo no ene be mani pen bi dia bobra e bi mfa mobra enti sini adwuma nya adwumafo sika wo mu ye de bobra papa na emom ye mu bi di akire kwa ye nya sa sika ne bi because omu level bi ayasansam twa adwuma ya Captain Smart Sivie of Olumba Sivia e news David because what try see a fan ko be 5 billion me mama bi David nju was for the same Sivia sabe me fa me sen wo instrument na sabota fata me fa me ntesuo nya nsuo na fa de sabota fata me wan na mama enye blog na me fa to dan e ti no challenges of Olumba Ekovini onu ho so emre ye yamia ye koi ana sa de be hye kwan ma afa de ye nsuo betumi de asibi and pray nemo mkoloni ni se anketu ya captains wasifie me papa ya didi kwa mi homi kwa mi dinkra asimi nsifie anzo to be kan ko hwie hyewo because ya teso nzo adedi sika tete se bi hwe mo fasefo workers bi wasu we sifie a etimi se mi bi ne ye kone ho se di ba we si obesifie a adentina nsam treatment mi mani sifie Otiase yo ko fo be preso mo jidi wo media ma muni mo se wo wo dia yanim no bo tibisi vie because of say ye be fa na ye de 100 million abefa no say million se do da fata da yan wo de school wo toka auto petrol wo han da wo kuma se so bi ya yere no bi da ya otimbusu su 2 years bi ya 1 million na wo de ko fa se ni ba wo ya na mi tell da ka 2 years sign enti se ba ko wini onye govini entiasa ye hu se se aduma ni nyina di sika ba me etim de bobra na nyi omu nyina na so om so sa otiase sa ko di asifie na pata pensi fie nye news
So what you say, but a bad say, one day. This are doing this because I wanted the man. Maybe a level. And then you go out to Koowaa and so I come within a hair. My baby keke won't be there. So everybody was severe. What is that was severe? What is it? That's what I pay. Who will show me around once as a month from and you have to deliver a woman's car. It you know, you are just yes, sir. Yet will be a mature being from a copesic and a copesic and ruby, now should I get the bed and then the fort. Exactly. And you got them a slam. Ah, Nanny Biden, that's what it is in the imagine now. Now, Jimmy Abodri, Jimmy Abodri. And the plan to remember that you are causing a young, yet discover was a man coming down and another minimum got now. So if you are a component of that, now you come over and goes up your complaint. I'm saying, Sebi. I said, was a judgment. Ah, where did I say? I don't know if you are. You go on a Pekasana. Was the other one? I would say, that I didn't know the guys 1 minute. What is the starting baby? What is the other destiny? What is the other some gentlemen? We are brought to a good way. Quadruple. How these men are the top person. No, if you are well, Brian, I cannot get much to be in the fire. No, many Paka. One time we should have you so I got a pay what bread still up how many or Mark. Who's the training matches but won't be a fit? I don't know myself or for today, I'm making one said, go one member. Go one fire, you know, smoke this up, member. I don't know who the this guy he said, I'm not to Tobia, the Koowaa Montana, and the Catos, or Lundu. Who know about animals who carry to keep it, and only Papa. But the greatest enemy is someone who know, and I'm a glad I make sure that you are in a common many abre. They don't go yet if you look at the over the family. Because, but Ghana, what in your crowd, sir? Yet, I brought one halfway. You Suban and one, are they? What you know the video? Send it here. I don't know why I which is a damn who should be put me a tower, Ghana me. As a Ghana, you could be paid, and as only the other day for some. Why we like that or from for? In a job, quite more you went men's if you're there, and an uncle pay way. Why you see a pay your gratitude film? Kwa kumenu aja kote chente timofram otinifie atimgrasses bia komane mame wa kasa wa boa unitire papa na on peda nyame fia on peda sem ko wasi tisu no wa Mr. we dey know baba yesini we dey jai we dey know oh bishop o so le na de kura mo you know we are they will it is one of the Papa say no one will be here. None of them was decided without we found Posara. So, who are about here? Who is meant by was Caesar Abuka? Who is meant by I was out of the but Asiano, as Solomon wrote in Timomonza. Ah, Papa is one man for 60 years when Nyansa was severe. Why am Juma for 40 years when Nyansa was severe? If it's my problem. Teacher, didn't know the corruption. What did you say? What do you man shall I be? Your man shall I Tim and Father, you are Brahma be friable. If you know what your matches walk at me, Penny Papa, I want to say that was getting. Say, Jackie appear dying from Nadam for a best down for you is so impressed. Look, I say, yeah, Jackie, I tap this glory, oh, I tap this. Now, I join out to see a video. I know why Jackie put a video. Now, again, then you jan video, not the better more share. Jackie, feel new. Ghana for Munia, and then Summer Yaka, and then the winners Yamano, and then if you ready to say, a papa way.
sabi so sabi anya na nka sini adwuma e ba na English sini bia wom no nam Nigeria no nam ha na ambassador deals so de na bubro aden sina ye kakra say je ko live band yes the machine yes and mo fa ban akese o sa na hunu basasa no o na class akese the true bronya bia start in November na no start ni programs oba group boss o twoma ko bim kasape kam 15 ampen group abana na wesere sen ko omba ba mantene man kama otimi ji ba bi 10 cd pe fe wure eja ko aba obebola iban na goni na ye chine ye dika gimi ujimi bia wo be to ofo no makonya na wada kakra na obeso eja ko be na so amana bo 4 hours nyom no atuni promo ko edi atopasa bia wo che giga fi no nya bia 200 million watitiri petrol ni woni aka to no edaban otuche ye di eche wa ni papa bebe bia wo mele ye kwa sa mane so ntimode ni na no cheze say ye gibi because nkura ye di na je 50 to even no 50 million and sport apo the petrol the gas na so ni na ayi be bia ka je ye mo ba twene so asa ba bo mo what you say vet be ko na ye bo ye no enkonya wo ebo ayi be wo ene papa ko bre wa ye bi dini ba ko se so didi uti ko mo ni la ban keke ye program si ni fie wada no re to bi ye ya da wa si ni fie na no no ni wo ko achini ene wo ko deska ye ko ma abu wo to ha no that's why ye dey ye na ye si ni no ko track sa Jimmy for the Bekasa, the Bekasa wa brother, and you have been boy and as a muda. So we are say Musuya, and we are going to ship and as a muda. What do you mean? Annomabo. I know I'm a so every chrome is no man, okay, Sabe Pepe. Well, I am not a hard journey because what's you come on, Madame for no. Okay, that's nice. You come on today, and I'm between one and Tessie. So, background, you're Juma. And I said, you won't say be a Juma way in the music at to her. Now, me be a talk up, Papa be at him, me be at Sniffy, Papa be more. You know who are bana, with the baby Nayamano. And see, a man see me near Juma, woman so Sebi, and Mobra and Tadiana. A man sent to me, Mom Homodiana. I don't know it's a wukuma. Aden na no mishia my classmate bi me mfa so my classmate kra say me ko adwuma bim adwuma ni ma nche wom me ko mu abe bosome ko bosumi no ana me sai nya adwuma fo na me free na shia no na ho na mko shia no enti me free mo na me tofu obabi na ode kaya yo mu yi from say wo oda boat ana uber aha no the be so me ware be minim ti be mi jira wa na me say nipa na tikem no for me lady that I'm cheme I'm say unya na what is saying na that time no me kwa adwuma mu honom na eso ka na me use na sisi no eso de meeting na why the talk are you mawi I wanna say hello we okay I said to my mom bisana first I'm say I show hello we okay ada medjuma me ye no minti min to kantrim be man also talk ama me ana obi na also talk oh let that go for them say no you don't have to ask me this question man tomo as a media what gauge me say me more brown you pay me ye adwuma na dey be support to mema me council and kabio mu da oh lady we dey want many we am see yes ensure bebia so medjuma me ye so how much me na how much ma sorry mi wi amakwa ta me ba fo adwuma mi wi amakwa akoye kuma se efem fo adwuma the time me ba fo kra se be so that time no so mo ma me even 1000 Ghana e kuma wo di fo so kra do ma me 500 Ghana na kuma se efem fo kra so mo ma me 2000 Ghana me dey meji me no me for ba ko ento baby na you come ha your life tisa oba tika mu bia be ma na ta ama no
Oba ti fi papa bia beba na ya ma no. Oba shata di pebia wigi pebia. Ya ka je mo monto mo ase mu nyansa de. Na mo ye so no. You go mu bisa oge o ya de ahoma che onam ha o ye we o wa ya de. O me nyasa de. Me ka just wo senator mam wo si. By the way, I'm saying, don't even say that. Don't ask me that question. And this will be a somebody be. As another I know before no sense that why you said the part of the quite any to say. The wife and mamma and my Jimmy Sebi. When I'm them come, me queen and I'm saying, yeah, we pa and you're going to pan and the baby I can make comfy more deeper. I can't turn a pan. What is this? What is this? Are they? If your lines not some monfred na call ni man okay. Give me a call or fra na will television set no and their mama let's me after one can clear and BBI I come out. Ruth says that what a painful that I think I've read this one earlier on. Sweet Diane, I love you and Bishop I've read this. Let me come down. Diane, please let KUMAWOOD engineers should check. Okay, fine. Thank you for that. They're going to do that for me. Captain has built his own house. Yes. Captain also building your own house. There's a captain building your own house, yeah. And can push them to come here and say, hey, bra, then I know. I'm so happy for Captain Smart and all the big guys are on my year, Jumano. In fact, my people we are my answer. You name the Tapumina, Mushanibi, the Kwame Grace, the Captain Smart, the Nana Browns, the Jakus, and all of you. Now, go Isham, your Tapumo glory, Nibi, Ofra, you be pickle. And no pay. You are faster than Emma champion, talent of finally says Uncle. If you know, I come in Nenso Ebene, the Uncle from Mr. Musamba. Now, when you need a camera, me for Palawi, Nafi, Memma. Hi, good morning. Good morning, Diane. Great. Hi, good morning. I don't know what to say. Nakupado, yes, you're yeah, Joso. Great. Okay. All right. Yeah, that's CP. I mean, inshallah. Do have a call on the line. Hi, good morning. Good morning. Although, now I want to say, Uncle, you're here. Boho Sasafo, Mohoye. Oh, Yamia from Ubia. Oh, I've heard that say.
Apa medasi. Wano kadi akano kra medasi. Daya manen koma semso. Medenkra we mo. Okatra wapa. Okatra wapa. Enkra we mo de besuma. Meso okatra wapa. Daya. Opa, omangana kwa mnyoro. Sa. Na member ni anye mwa sema tu abama hawezi. Mr. Nsobia na metu abana nsoro to amudi no paase. Papa we tu abama no. And Diane, my many answers. Babu says, if I'm only with you, or my issue, Ghana, but they are changing up to every day, what do you offer? And then you are I can't go, you can't do, you cannot pray. You cannot pray, and Papa will do. Go, you know what I say, but we don't want to we have to get a crowd on the island. What? No one will be present here. Can Jesus, another stable I Ghana, always stable Ghana, I Ghana for I know. Now, I can follow you. It is a clear Naya Panata. Oh, can you see how well and that's all I'm quiet. And you want to have a fun. I want you to never look at the power. What is kind of one? Jesus or the common from a year about the show. Never did go and one for it. A question find out. Diane, my memory is your memory. Oh, Papa, I do that. No, I will see. You just got a cafe. You know the man. After my Diane, what am I keeping up? Now, the problem that we begin to what are the hey, oh, okay. Diane, and when you catch up with the idea of the kind of my friend, what we are doing for it, dear people, what is it? Right now, and then what I can do is no one can do what you have. I want to get it. What would you do? You know, when you have what you do, it is what you have. Not just now, I will Nana, Nana, top rated in Ghana. Nana Macamo, Jacapia, Ecamo, you will Jacapia, my wow, and you and to say what you that I just because I just that's a woman in here can do for I have 10 more minutes to go. It will be to me after champion traveling so for you better want to say so and difference you better want to say which my friend you better pick her straight away. I have a caller? No, I don't have a caller on the line. We still to quite call I'm on Dubai, Turkey, Germany, Canada, country be up so fa how ukwadanda bibia traveling issue ni na fa kwada champions traveling tour udun crown mo eye ministries old passport officer ho na be hu omo from na ne omo twetwe nkomo number 0531801713 0531801713 and 02482886
86 na ne champion twetwe enkomo emo bi esepata se so mo de domo no wonom edi ebedomo no peme bibia aye kama odi fo na e boa e wo jape krom oso di shebia na adwene mo ka no oye ne no ma basa e mo bro wa nya ka kwa fo mo nyina mo sene no enti mo tutu meka na mo nkopiem e wo na mo kwa obeye mo adom mutimbe mo de me say eduane ntade tese bibia ode somo mobro wa nyanka ekwafo munyinara mosene no enti monko yade bia tete mo so de kwa Yesu Kristo di mu ode mpaibo gina mu a no de na dre bi so apampam a eno ano no wade wo ho enti don't delay at all witimi kwa ofre na osi baby abutu obi abakro bia wosu bia no waye crowd say obeba no aba abe assist o ma wosu bibia ai kama pa so make your calls one fry ready ni base no pon no kwa kwiji Iza bien ko yana ai o ade Enfata na kanu Ewani nshiro ni pebia na yan de bia da wo jemele na wo jumati amepa Saturday Sunday bia boy nsembom pai e wo kasi school park okay do ni pebia person ne bom pai betima ba ni me no nson na ya start enkom ne no nkono so na ya pon amepa September ya celebrate 1 year for a being pai boy yes odi for beba ege prophet da so nti na ho no meet your prophet. It's going to be fantastic. Yes. You know. Say next month. There be September. Okay, say be okay ne kwa kaka. But odi for the next month. Odi for hona ye kono na next month. Yes. Enti nyame shiro bi odi for na e bua yemfo ba nyame pa next month on 19 ye pimo nti odi pa bia person no wo fa ene no wo fa se di ahia musu betima basa ampa e boni bi oja pekurum na second Friday of every month na koso. Enti next month second Friday ena ibeshia ho na yenyina kobo yensem na emo pa nyame nshira mu nyina asa akwan so na onye omo kese. All right. Message be about her before I'm sorry I make no. This one is from Amankwa boss to say Diane, please let's KUMAWOOD. Oh, I think I've read this one. Amankwa boss says I offer one of my staff, but she is a white lady and she is just 25 years of age. She has 3 Mercedes Benz and her own apartment. I told her when she was in my country, I told her if she happens to be in my country, they will say she has gone for blood money because of the money she has, and she was asking me what is the meaning of blood money. And then they are teaching me, well, see. Na yakope bibi e dey ato ye minimum adobri watchna e be by better champion traveling to far say ya da odi for na ye bo ase mo amofre fi chichi ne benche mu nyina so ye da mo ase mo amodi mu data hwe ya no pe bia no ye da mu nyina ase ba kwaku ne abusi gwa no nyina. We say thank you so very much for choosing us this morning. Abefi koto e was stress so if you want to say e chamu nyina oni ma jina oba Georgie ichamu nyina ewo stress so sans na mburem wo old town one fancy new town and also no mechia sister Kuzo render fashions mu ho eti say jam fashions for moso mechia mo anope obageti bibia boko de mechia mu nyina nyame enka mo ho papa production crew executive producer for the show Rasam Darkus sanso ena ochinozo me director for this morning famous enimia uma ena MCR MI. Dr. Rice or Train on chair. Okay. Dr. Kwejorai or what to say, Mr. Wonkachi. Only look my it's na look my some carry same about teach my and we bounce or hotel one and about the teach my baby minimum. Yes. Minimum. You know teach my. Oh okay. Teach man you can their first one that look my Papa will quite first one who party no munina na ekoye. Oh and wait dear wait teach my man here chia we dey bank asa because minimum yebeba na bia ai kama era mo na ase ya me adu much na yebeba ya kramo. Have a good day. Yo, manager, this is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. Yes, in our family, a Koowaa na ocean will KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon kwabini anoma wo samo wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa so, e wo KUMAWOOD TV. Ni anka no kure nipa. O man panyin yamfo so aka no kure kire no. Sa na minister yamfo so hia no kure.
na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kora me yɛbɔ ne amehia no kora boa me na yɛnka no kora wɔ man mu ɛwɔ KUMAWOOD TV dai woje won say dan ya asama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana sɛ yɛwɔ abrɔfo kanama bi a wonim nyansa kyɛn panni bi a ma no position aya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi sɛ enne ukokodru airport a yɛwɔbroni kama ya tete ne sɛ wonyina hɔ no hunu nipa kokehye no a wɔnche no abra yɛde nipa akogina wɔ yɛtu ɔmo ka ɔmutimi hunu nipa ontimi ditete sɛ kokehye no ho nanso broni kama timi ditete me yɛche no di sɛ wohwe yi a broni kama bi so wɔ mfaso kyɛ panyini bi a ponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo sɛ mo bɛyɛ ne dia awie